Мен шиғырлар сөйлей білмеймін, жырлар да сөйлей білмеймін, бие де білмеймін. Бүгін жеңеу күні. Жеңеу күні болғас, біз жеңеу күні тұрғында сөйлерге тиіспіз. Қаһарман соғыс жылдары, ата-бабаларының батырлықтары, легендар біздің татар геройлары қазір тарихта ғана қалдылар. Тарих бұл түрліше көрсетеді. Мына біздің сіз хатırыңызда Брест крепосында легендар герой Гаврилов шундай геройлық көрсетті. Кім білейді ол Гаврилов Петр Михайловичның татар екенін. Бізге мектепте де, газет журналларда да, киноларда да ол турада бір сөзде айтмадылар. Ол Татарстанның Битряш районы татары. Ол турада бізге ниндейдір біріндей мәғлумат бермеділер. Тағы да мына әлі Хасида ханым айтып кетті. Жеңеу байрағын қойған кіші де біздің татар дейді. Әйе, Загитов, Гази, ол жігіті, ол бірінші болып, бірінші майда жеңеу байрағын қалы Рестаққа. Кім аның турында yazған? Жоқ, ikінші күнні Жуков өзінің приказы білән Кантарины, Грузинны Сталинға ярарға тырышып, һәм Егоровны кинооператорлар білән төшіріп, Рейхстагқа байрақ қазылар. Һәм герой исеме бирәләр. Загитов бір күн алда байрақны қазап, аңа фашистлар аталар, ул яраланған келеш, шул байрақны күтәреп тора. Аның турында бір ниндей информация бізге сөйлемеділер, бізге білмеділер. Әлі соңғы 30-40 жыл элеккенә біздің тарихшылар шоқынып таптылар, аның қабірлерін таптылар. Қазір Загитовтың ауылында, Загитовтың ауылында, аның қабірінде памятник қойылған һәм Загитовқа биыл өткен ел Уфада Загитовтың исеме белән урам бирелде. Әле ул шул татарның шулай тырышлыгы аркасында гына бюсты куелды. Менә Александр Матросов. Александр Матросовны без барыбыз да Александр горурланып, мәктәпләрдә, дәресләрдә үттек. Кем беләйди аны татар икәнен. Әле һаман Александр Матросовны урыс дип йөргән кешеләр бар. Ул Шакирян Мөхәммәтҗанов. Ул да Башкортстанда туган. Сын татар кешесе. Безгә аны җиткермәделәр. Менә нинди пропаганда. Менә бүген дә пропаганданык бара. Элек тә ул пропаганда шундый көчле. Татарны ничектер күрсәтмәскә. Менә иптәшләр сугыш вакытында 161 татар кешесе Советлар Союзы геройы булган. Беләйдегезме шуны? Менә кыргызлар 18 кеше, Тува халкы 1 кеше, якутлар Жоқ бар. Хәзер мин әйтәм, теге голословно булмаска, яме. Ату Фәрит унда юкмы сөйләп тора дип әйтәләр. 12 кеше кыргыз, 14 удмурт, 2 якут, 4 абхаз, 1 Тува кешесе. Ләкин алар турында кинолар күрсәттеләр. Кыргыз фильм. Шул диҗиңүдә уйнаган әллә йөзләп кинолар чыкты. Якутлар турында алар шундый снайперлар дип аларны мактап сөйләделәр. Кайда безнең кинолар 161 татар турында? Күргәнегез булдымы? Менә без бүген Муса Җәлил дип сөйләйбез. Муса Җәлил 56 елга хәтлем враг народа дип исәпләнде. Беләйегезме шуны? 56 елда гына аны реабилитировать иттеләр. Ул менә шул Мававит дәстәрен әгәр дә Брюссельдән ебәрмәсәләр, шулай аның белән бергә хезмәт иткән Нигъмәт Трегулов кайтып Татарстан язучылар берлегенә аның блокнотын күрсәтеп сөйләмәсә, аның турында ул татар регионында булган, ул предатель булган дип сүз йөрде. Аңа бик күп уголовный дела возбуждали. Әле сугыш беткәч, аны изләделәр. Үлгән, гиликендә булганы алар гына ул билгеле булды. Мин
Biz uçraştık, bunda iketerim grupta, buna resime de benim arayı şıfkat çakırıp algan idi. Ul söyledi, biz de düşmanın hatını bulgaz diye biz uzgertirge turu kildik diye familyalarını, nilerini Emine Hanım anışlaydık söyle. Bu kadar vafak bu meskeleden bilgen idi. Bunda rahmet etirge kirek Konstantin Simonov'ta. Konstantin Simonov muhabit defterin tercüme yasalı Rusçaga hem Moskov'dan, televizyondan söyledi. Buna şu bizim Musa Celil'in batırdıkları turunda. Buna bu uzun sözün kıskası ne şeydir diyeyim. Tarihte biz bir türlü turmuşta ikinci türlü. Çok mu batırlıklar yasap bizni küterüsü yok. Şunun için biz uzunca bizni küterige gerek. Uyalmasına gerek. Tarihini öğrenirge gerek. Buna kişi bunda kaytırırsın. Bizimizin baksada stansada oturamın. Benim böyle Naziye Apa oturar. Naziye Apa bilen süreşip gittik de. Yine anayteminde. Buna Alexander Masorosov Tatar bulgan bunu para yaptırabildi. Sonrası mentem büyük jeniu bayrağın mentem birincisi kuygan Tatar peşesi Zagitov mentem. Urtağı mini alıp taraf karayı. Şuna bir vakit etti. Ey Ferit, senin için barışla Tatarlarla işlegen indim. Buna bayağı biz gittiler buna. Yegorov bile kantar. Biz ana otobüste biz bile indi. Şimdi buna Lenin babayını da itirsin hele Tatar dedi. Neden? Lenin babayını anın bile şükürlengenin bulmadın.